le hey hi tuna kan zir tur hi Indian Constitution na a part masaber part khatna ania chu the union and its territory kan tia chu article 1 2 3 4 ti thlenga omani masaber hi kan soi zung article 1 kan siarang article 1 says India, that is Bharat, shall be a union of states adidani India chu Bharat tinania chu state union in zom khom tinani chu ani tina a entir ni article chon chu soifia ta engwang nge union ti hi an man kher kan ti chon union an man na chan chu India chu culture sang ti dan pung mis chi sang nam chi sang kan chenga khama kha kan len tlan thina turin union of states manani a ten arama zau boga chu wangin union ti mangkher anni ti chuan Dr. B.R. Ambedkar chuan soizau lokila union an man na chan hi tiana ti ve a union ti kan man na chan chu poimo India ram chu United States te ang nilo ram sang United States chu independent country in zom khomina United States of America an siama mas India ram chu independent state khatu makan omlova India tin apiang chuak to ba marjo state sang khati khang kan in zom khom tinani chu wang kan dang lam do ni federation a hian chuan federal form of government kan ti India ram chu central state in thuna ina a subject kan in semani thuna ina sang chu wang jon federal form of government kan ti a amaro chu federation ti ta in Indian constitution a pakhatma asoi lova amaro chu kan ni phungle kan kal phunga jon federal structure of the government thuna ina in semzai ani tani central atang state atang panchayati raj kan ti local government thlengin chu India ram kal phung ani a ti chuan helai kan en le tur chu union ati reng hian union ati chuan union noya chuan state chawan ti kharia turani and its territory ti ve thung chuan state le UT le India ramina khoi mundanga ramana ina shim ka territory chunga chanan omani union ti rengot chun state chon ya territory ti chun an lengvek India ram shim khoi lai mi munami pokha an lengvek tina ni chu article 2 kan en lenga chu da jon admission of new states and establishment tina ni hi article 2 chuanin article 2 provides that parliament may by a law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit adidani chumiam zia chu parliament in dan mangin trulatini chuan state thar asiamanga chuan at siamemo a admit ala lut thai tinan tane chuda chun pakhanna chun admit kanti kha la lut thaya India ram chunga state thar la lut thaya panina chuan asiam thar thai tani heta him pakhatna chuan admit kanti hian for example sangkha jogosam sari le panga a scheme India ram chunga kan la lut ani chu article 2 nuaya thuneina parliament a pe kangin an la lut ta ti chuan chu lo po chu Bangladesh kha sang ni le som panga a 51 enclaves in Bangladesh ram chung ami kha in India rama mo Bangladesh ram ni trin ka India rama ya lut ani chu for example atan kan soi afia thaina tu new states mo ar la lut thai tia khan he chiang ber ome ti chuan establish siam thar tina ni article 2 here establish new states ati chuan state sa atang khanin asiam thai tan India ram chung atang khan chuda chuan Telangana te poninga Mizoram te pokhang jong ka article 2 mangin asiam na ani ta ni chu formation of new states ti kan enanga formation of new states state siam thar state thar siam chuadan to procedure article 3 no hianin pe a chuda chuan fianong kan enanga article 3 the procedure for formation of a new state out of the territory of the existing state atidani tuhuna state omsa atang hian state thar siam thaina article ina pe ni article 3 na pe ni chuda chuan for example a kan penga Mizoram hi Sakma district council son state demand ta se parliament in article 3 noya son apethei tinani chu tuna omsa tang son state tharapian chu atir thai chu akal phung ani chuan article 3
Parliament under Article 3 nuai hian Parliament chuan tuna state zong hi an area an ram zau zong so ati pungin ati niam thaya ati tlem thai boka ti chuan two state po ati kherni the area of any state atini ati pungin ati niam thai an ram ko chuan alter atita alter ti chu tidang lam alter the boundaries atita or change the name of any state kan boundary te himin ti dang lam sakin kan state ming po hi min thak sak theni article 3 nuai na pe thunei na pe ni chu wang chuan hetia landan chuan parliament khianin india ram political map min thak sak thei tinang vel ani chu afia in achiang bering ka ria khate soi khan hey hi simple majority in mo apas thei ni parliament a simple majority in two-third majority kan ti ni ang lo khan 50% at present and voting kan ti kha khan ta ni khami mang khana pass thaya chuan chu bill ho saputlu rajya sabha mo lok sabha putlu ani ma khan president recommendation angai ngei ni chumi ma lo chuan president na recommend ma lo chuan kha bill kha state thar siam te state boundary thak te state anram ti jim le ti lente an ming thak te an ming siam that khang song song ti tu khan president recommendation angai phot ho sakan put lu ma in chuan president in recommendation a siam ma in state ta affected state kan ti khami state in atuar tu state te kha avari fardon ta ni an ngei dan wala don ta ni chu an ngei dan an langa anin nan ron chan hun tur chung pok atai mo hun pok kha limit tiam chin nei nan siam don ta ni ti chuan state khana phallo mo an ngei dan kharon soita se chu an accept parliament in apom le pom lo kha athuni parliament chona nolin apom lo thai chuwang chuanin an pom ngei tur tin an chuang lo chuwangin parliament in thunei na pum hluma nei ya ti kha achiang ome ti chon article 4 in hetiana tia article 2 le 3 hi amendment procedure article 368 nuai ang anilova hemi anga treat turani lo hei chu amendment anga siam turani lo constitution siam thatna ni lo atita ni chu article 4 chuan hei article 3 le 2b ka hi chuwang chan pa indian constitution chu a rigid kanti aharasa amendment thak ta siam thatte har kanti amaro chu article 3 le 2 nuai thung hi chuan a flexible ani ti kha kan thai thiam thai ome kha fia thai ang bera kan soi thai ni ro se lo me